Ako ste ulaskom u neki sokak stali deo čudnog zatvorenog prostora usred kojeg stoji visoki čovjek sa televizorom umjesto glave, a umjesto neba iznad sebe ugledate gomilu buradi, najverovatnije ste se obreli u zatvorenom metru, posebnom obliku prostora u kojem ne važe uobičajeni zakoni naše stvarnosti. Evo liste jednostavnih pravila koji se treba pridržavati da biste napustili ovo mesto. Prvo pravilo. Ako vas visoki čovjek obasja svetlošću televizora, nipošto se ne pomerajte. To je etarski stražar, biće koje nadgleda ispravan rad signala. On reaguje na pokret, zato ostanite mirni i nemojte se micati. Drugo pravilo. Čim se nađete van vidokruga etarskog stražara, pokušajte da se sakrijete od njegovog zraka iza najbližeg objekta. Treće pravilo. Da biste izašli iz ovog prostora, morate pronaći takozvani anker. Anker je predmet koji drži zaraženi signal i ne dozvoljava mu da se raširi. Da biste pronašli anker, morate se privući što bliže stražu. U 78% slučajeva anker će se nalaziti u njegovoj neposrednoj blizini, izgleda kao običan predmet prekriven talasanjem. Pokušajte da oštetite anker, nakon toga će signal, prepoznavši vas kao pretnju, izbaciti van granica prostora i vi ćete se naći u našoj stvarnosti.